Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita belajar Iqra keempat halaman ke-13. Ada Ibu Nur Hayati di Jakarta Timur, di Duren Sawit ya. Iya, Silakan Pak. Bu. Boleh. Oh iya Ibu, kiriman Ibu belum sampai ya. Coba dicek Kok lagi bisa ke ya, Pak banknya. ya? Heeh, Aku nggak masuk ya, Pak ya? karena beda bank mungkin, tapi nggak tahu hari ini. Heeh. Belum. Oh iya. Iya, Tapi nanti coba. belum masuk ya, Pak ya? Ya, Hari ini saya saya cek belum ada, mungkin nggak tahu kalau besok-besok. enggak nanti saya karena kan saya Ah, kirimnya Jumat iya, sore, iya, iya. waktunya udah mepet. Terus Biasanya 3 hari kalau sih Bang. Oh iya, 3 hari kerja. harusnya kan Keliling udah boleh. nyampe. Dia Iya. bilang 5 jam. Jadi makanya saya itu Oh kan. iya, iya, iya. Coba ya Bu ya nanti. Baik Ibu silakan Saya di boleh, boleh. mau cek ke Silakan. banknya kemarin saya tensinya agak tinggi jadi saya Oh nggak iya. berani gitu. Hati-hati Jadi Bu ya di jalan. Baik. heeh. Baik silakan Ibu, tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Mim. a'usu ya Bu ya. A'udzu zal. A'udzu. A'udzu. Mm-mm. Zal itu kan A'udzu. pakai titik. Iya, Iya. iya. Bukan a'usu. A'udzu zal. Mungkin kedengarannya ya, Pak ya? Kedengar. Kan kalau Eh, kalau baca Quran mah kedengarannya Bu, bukan apanya. Enggak, maksud saya ini Eh saya bilangnya mungkin a'udzu, bukan oh iya, a'udzu. iya kedengarannya ausu iya. Apa Iya, gigi Ibu sudah habis? Enggak, belum? sebagian, Belum, masih sebagian. banyak? Oh sebagian. Iya, enggak Iya, apa-apa. makanya Auzu udah ya. enam usaha. Nanti dilatih Bu, auzu zal. Auzu. A'udzu. Ini Iya. apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sinnya besar, A'udzu himidash. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mimati lam ya. Yuk Iya, silakan. mim, lam, Mimati am, ya. Lam. am, Iya. im, Iya. um, Hmm. lam, lim, lum, Iya. kam, kim, kum, Iya. ham, him, kum, Iya. awalam, Awalam amruhu, amruhu alaikum, alaikum alaihim, alaihim zalikum, zalikum ra'auhum, ra'auhum hamsan, hamsan jam'an, jama'an godabi, ghadabi fauqakum, fauqakum hamlan amlan, hamlan kaidahum, kaidahum khamsatun, khamsatun bainakum, bainakum azimun, azimun falahum, falahum suratun, tunya panjang suratun, suratun haulakum, haulakum haya, hayatun, hayatun imrihin, imriin hamzah imriin bagus kemudian yang ini ya silakan itu bacanya wa bukan asa wa asyarihim, wa asarihim jam ariron, zam zai
Iya. Zamhariron. Faghashiyahum. Faghashiyahum. Ra'aitahum. Ra'aitahum. Sholatihim. Sholatihim. Khasi'una. Khashi'una. Wa aidikum. Wa aidikum. Khamtariron. Khom, bukan hom. Khom Kom. toriron. Iya. Ro'au ayatan. Ro'au ayatan. Ayatan. Mm-mm. Yumitukum. Yumitukum. Solawatihim. Salawatihim. Sam'ihi. Sam'ihi ain. Ya. Sam'ihi. Kemudian yang ini. Mumtiruna. Mumtiruda. Akhawaika. Akhawaika. Ghairukum. Ghairukum. Wazom anun. Wazam'anun. Mamdudan. Mamdudan. Imanihim. Imanihim. Fi kulubikum. Fi kulubikum. Maimanatun. Maimanatun. Bi amwalihim. Bi amwalihim. Tumarikihim. Bukan ki tapi titiknya satu. Iya. Tumarifihim. Tumarifihim. Ja'amtum. Za'amtum. Ya, fada'auhum. Fada'auhum. Bagus. Yang ini, ibu teh lahirnya di Medan? Iya. Besar lama di Jakarta? Enggak. Oh enggak, di Medan Tahun juga. 91 pindah Jakarta. Oh, suami orang Medan juga? Iya. Oh iya. Anaknya orang Medan juga? Dua lahir di sini. Dua Lahir dari di- sini, Pak. Oh Dua iya, di Jakarta, yang alhamdulillah di 3. Jakarta. Oh 5 semua. Iya. Alhamdulillah ya. Ya silahkan Bu. Yatanazau. Za'u, yatanaza'u. Yatanaza'una bainahum. Yatanaza'una bainahum. Qulubuhum fi ghamratin. Roh dengan ra. Orang Roh. seberang rohnya Iya. jadi ra. Iya. Qulubuhum fi ghamratin. Saya ulangi Pak Ustadz. Boleh. Qulubuhum fi Ro. ghamratin. Iya, gemrot. Ghamratin. Jangan Iya. gemrat, gemrot. Gemrat. Jangan gemrot. Ya, Bu. Qulubuhum fi ghamratin. Ghamratin. Lagi. Qulubuhum fi ghamratin. Kemudian Lakum dinukum waliyadini. ni-nya pendek.
Lakum dinukum waliyadini. lakum. Terus Padam fadam dama iya. padam dama alaihim Fadam dama alaihim iza ra'auhum qalu idza ra'auhum qalu. Kemudian haitsu latarawnahum pendek su-nya, la-nya panjang. haitsu latarawnahum Haitsu la tarawnahum. Kemudian riba ribasuhum fiha harirun libasuhum fiha harirun. yauma idzin Oh khasyiatun. yauma. Beda ya? Ibu pakai Oh, ikro salah. sendiri. Idhum. Iya. Oh iya. Enggak, ini Iya. saya baca ikro sendiri. Saya beda ya, Pak. Oh beda Itu. ya. Iya, Idhum iya. sekarang. Iya beda dikit mungkin. Idhum. Itu. Ini yang ini Bu. Sekarang riba. Oh, Idhum alaiha qu'udun. beda, Pak. Beda ya Id, Arab. iya. Idhum alaiha ku'udun. Idhum alaiha qu'udun. Kemudian Jahadu bi amwalihim jahadu bi amwalihim. laisa lais Laisa. laisa lahum Laisa la- lahum ta'am. lais laisa lahum ta'amun Laisa lahum ta'amun. Kemudian afa afa asaita amri. solawatihim yuhafizuna Salawatihim yuhafizuna. yatakhafatuna bainahum Yatakhafatuna bainahum. alaina isabahum Hisa. Alaina hisabahum. alaina hisabahum. Maaf, ulangilah sampai benar-benar semua. Tuh, harus diulang-ulang ya Bu ya. Iya, Rekamannya ya. Jangan iya, lupa diulang-ulang terus. Ya, kita teruskan. Nun mati atau N. Man. Yuk. an, in, An. In. an, hid, Han. Hin. an, in, An. In. huwa, In huwa. man, amana, Man amana. an, ibadi, An ibadi. wa in asobahu, Fa in asabahu. man khosya, Man khosyiya. an, aron, Anharon. Diulang. an, haron, Kemudian wa minhu, pendek. Wa minhu. wa minhu, Kemudian man utia, man utiya. min
Min khairin. Min khairin khairin. min min Iya. khairin Kemudian in haja in hadza panjang. in haja Bukan haja, itu orang Betawi. Uju, haja. Ini sama tahunnya nih. Nih nyabunya nih. In ya hadza, za, jangan haja haja. in haza Nah gitu. Keras, agak keras ya. Kalau orang Sunda kadang-kadang audu terlalu keras. Kalau orang Betawi terlalu rapuh. Antara Betawi dan Sunda, a'udzal, in uzu hadza. Coba dengerin di Betawi ya, nanti orang-orang Jakarta. Auzubillah katanya, bukan auzubillah, auzubillah. Zal, ya Bu ya. Banyak ya yang kurang tepat. In hadza. min haisu Min haitsu an uma anhuma min ghairi min ghairi an amta an'amta an hadakum an hadakum dunyanun bunyanun dunyaya dunyaya sinwanun sin sod sinwanun inwanun qinwanun. lam Bagus. Iya, lanjut Pak kemudian iya silakan. lam ahun hu Lam akhunhu auladuhum auladuhum wayan ihi wa yan'ihi tar akuha kotarotun tarhaquha qataratun alimtah alimta in asoituhu in asaituhu. kana aliman obiron Pendek lagi. kana aliman obiron Iya, kalau dihentikan baru panjang. Mad iwad dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Kana aliman khobiron gitu. Kalau dihentikan kana aliman khobiro jadi panjang ya. Iya, terus min azabin golidin min azabin ghalidhin wa au jasa minhum fa aujasa minhum. sami Oh beda ya, ajrun di sini, ajrun. alimun. Ajrun Hah? azimun beda di buku sama di ini beda Ibu. Saya Ajrun. bacain dia. Heeh. Ajrun azimun Ajrun azimun. Kemudian la la yazalu lanya panjang, la yazalu bunyanuhum lu-nya pendek. Nah, Ibu la panjang pendeknya harus yazalu mulai dilatih nih. Yang la panjang yaz kependekan. Lagi la la yazalu la lanya panjang.
Janya kan panjang, Pak. Iya, zanya panjang, lu-nya pendek, ini ketukar. La la yazalu Lu-nya bunyan. pendek, lu-nya Hah? pendek, lu-nya La pendek. la yazalu bunyanuhum La yazalu bunyanuhum. famalahu min min hadin Pendek ujungnya. pamalah pama pamalahu min hadin Pendek ujungnya. Pen. pamalahu min Pamanya panjang. tunggu dia Iya. pamalahu min hadin Fama lahu min hadin. Diulang. pamalahu min hadin Kemudian la audou la audou zilalakum khilalakum. Diulang. la audou hilalakum wa illa samuda akhahum. Mati Pak Ustaz. Halo? Waduh, gimana sih? Belum, Bu. La auda'u khilalakum. Wa ila samuda akhahum Wa ila samuda akhahum. min ilahin ghairuhu Min ilahin ghairuhu. qalau ila sayatinihim Khalau ila syayatinihim. wa hum yanhauna anhu Hu-nya pendek. Wa hum yanhauna anhu. wayan wayan auna anhu Wa yan'auna anhu. Ya, terusin. Yang mana Pak? Yang kolkolah. Halo? Iya, silakan Mbak Nur. Iya. Ab, Iya. aj, ad, ato, ako, Oke, bawahnya. ab, wa ab, ko, Wa abqa dub, du, tubdu asib, tum, hasibtum aj, aj yaj, alu, yaj'alu tuj, yauna, tuj, zauna, tujzauna lagi wajhihi, wajhihi ad, ad ad, tadkhulu, tadkhulu. qad, han, Sekali lagi qad, han, langsung ya Mbak Nur. ya, Qadhan gitu. qad, han, Oke, depannya wajadna, wajadna ato, at, amahum, ya ata ad'amahum. layat, go, Mohon maaf sebentar Ibu, ini ikro berapa ya Bu? 4. Ikro 4. Halaman Ya. berapa Bu? Kalau saya 18.
Sini 18 tadi Arabnya. 19. Oke, Ini terima 16 kasih apa Ustaz. berapa? Yuk, Iya. silakan ayo Mbak. Matlaun. Matlaun. Mau Udah. laun. Heeh. Ako. 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 Lamin. Minnya segera ulangin. Ako Ako. lamin. Ako. Lamin. Segera lagi. Lamin. Gitu. Ako. Lamin. Oke, depannya. Yako. Ra'u. Ya kok ro'u. Lagi. Muktahimun. Muqtahimun. Yab. Asyaka. Ya ba'asaka. Ajma'ina. Ajma'ina. Yumditkum. Kol-kolahnya. Yumdidkum. Holako. Nah. Holako. Kholaqna. Ya. Ibu, di sini udah panjang nih. Silahkan, Bu. Kadang-kadang ibu nih pegang buku, tapi bukunya beda dengan ini. Ada beberapa Mbak Rahma. Oh, oke, Ada Pak Ustaz. beberapa yang beda. Ya silahkan teruskan. Ya, oke. Ayo Mbak Nur. Bu Nur. Ajrun ghairu mamnunin. Ninnya pendek. Sekali lagi. Ini. Ajrun ghairu mamnunin. Jangan terputus boleh, Bu. Mamnunin. Sekali lagi. Ajrun ghairu mamnunin. Oke. Ajrun ghairu mamnunin. Ila yaumi yub'atsuna. Mi-nya pendek. Ila, Ila ya. yaumi yub'atsuna. Sekali lagi. Ila yaumi yub'atsuna. Bawahnya. Fi jidha hablun. Fi jidiha hablun. Ala dzalika lasyahidun. Ala dzalika lasyahidun. Yamsi ala batnihi. Yamshi ala batnihi. Haza lasyai'un uzabun. Hadza lasyai'un ujabun. Yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum. Waja'ala fiha rawasiya. Si-nya pendek, sekali lagi. Waja'ala fiha rawasiya. Iya, Salah ya? iya gitu. Waja'ala Waja'ala fiha rawasiya. Gitu, Bu. Waja'ala fiha rawasiya. Bawahnya. Wa aqbala ba'duhum. Wa aqbala ba'duhum. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Fawasat nabihi jam'an. Jangan pawasot, Namanya. pawasal Pak. Ya. Oh, fawasat nabihi jam'an. Fawasatna bihi jam'an. Wala yakhafu uqbaha. Oke, fu-nya pendek, Bu. Sekali lagi. Wala yakhafu uqbaha. Hanya panjang. Wala yakhafu uqbaha. Boleh sekali lagi, Bu. Wala yakhafu uqbaha. Oke, bawahnya, Bu.
Waqad khalaq waqad khalaqakum atwaron. Ron, segera. Lagi. Lam Ulangin, Bu. ya Yang tadi, Bu. Waqad belum. Sekali lagi boleh, Bu? waqad khalaqakum atwaron. Kalau Ibu mau dibaca apa adanya, dibaca pendek bunyinya waron. Nah, tapi kalau Ibu mau dihentikan, waro ya, nggak ada nunnya ya, nggak ada nun mati, nun tanwinnya gitu. Saya ulang Laqad ya. khalaqakum atwaron. Ya, silakan Bu. Waqad khalaqakum atwaron. Iya, Lam waron wawunya panjang. waqad khalaqakum atwaron. Oke, depannya Bu. Lam yalid walam yulad. Yuk-nya panjang, ulangin. Lam yalid walam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Pak Ustadz. Oke. Silakan Ibu. At Mm-mm. golabat Golabat. wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Misqala Misqal. Mm-mm. masna wasulasa. Musna ya Bu. Ini di ikronya kita musna ya Pak. Oh, Musna atau masna Pak? Masna Salah ya. cetak, yang masna. benar masna. Masna Masna. wasulasa ya. Oke, Ibu panjang pendeknya masih kurang hati-hati ya. Oke. Masna wasulasa. Ya. Oke. Iya. Masna wasulasa. Masna wa sulasa. Bawahnya. Iya. Sinuna Yuhsinuna. wa yumitu. Sekali lagi Bu, wawunya pendek. Huwa yuhyi. Coba. Wa yumitu. Iya. Huwa yuhyi wa yumitu. Mm-mm. Ahladahu. Ya Bu ya. Ya. Ladahu. Yahrafu absorahum. Yakhtafu absarahum. Biiznihi. Bi'idnihi. Alaiha qu'udun. Gandengin Bu. Idhum 'alaiha qu'udun. Sekali lagi Bu. Alaiha qu'udun. Oke, bawahnya. Mm-mm. Ardun. Wa Ardun. Mm-mm. arsala alaihim toiron. Wa arsala 'alaihim tayran. Rizqan. Rizqan. wa khalaqnakum azwajan. Oke. Wa khalaqnakum azwajan. Nasta'inu. Nasta'inu. Yuwaswisu fi suduri. Ulangin. Yuwaswisu fi suduri. Yuwaswisu fi suduri. Ya, Pak Ustadz. Oke. Ashtatan. Ashtatan.
Alam nasrolaka. Haknya ya Bu ya, keluarkan. Alam Alam roh nasroh. laka. Alam nasroh laka. Oke. Pak Ustadz sudah di halaman selanjutnya, Pak. Terus selanjutnya, Bu. Al, Aso. ya, so. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Udah. Mm. Tasla naron hamiyatan. Taslana. Panjang lagi, ulangin, Bu. Tasla naron hamiyatan. Tasla naron hamiyatan. Bawahnya. Ad ad afan. Gak ada kol-kolahnya ya, Bu ya. Coba jangan dikasih Ad tahan lidahnya. ad ad afan. Oke. Afan. Depannya. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Az yajharu. Iya, nggak ada yang panjang ya, Bu ya. Ya. Ya baharu. Aslama alaihim qamu. Lama alaihim qamu. Bawahnya. Agh Mm-mm. maghfiratun. Maghfiratun. La yusminu wa la yughni. La-nya panjang, Bu. Ulangin. Tadi. La Eh, yusmin. la, Kan bukan. tadi. La Oh iya. panjang. La yusminu wa la yughni. Nah, nu-nya pendek, Bu. Jadi Ibu tadi sedikit panjang di nu-nya. Ulangin, Bu. La yusminu wa la yughni. La yusminu wa la yughni. Bawahnya. Af afidatun. Afidatun. La yaudu ifzuhuma. Ya, itu yang panjang U-nya, du-nya pendek. Ulangin, Bu. La yuduhu. Ya, U. Ya-nya La ada, Bu. la yaudu ifzuhuma. La ya'uduhu hifdhuhuma. Bawahnya. Ah ahlika Ah, ahlika. wa ahdihim rauna. Ro-nya panjang, ulangin. Wa ah wa wa ah wa ahdihim rauna. Wa'adihim ro'una. Bawahnya. Al alqa Alqa. fa alhamaha ujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Oke. Iya, Bu. Silahkan, Bu. Udah di halaman 22. Falyad itu ya, falyad. Iya. Silahkan, Bu. Fal falyad aku kok falyad aku qalilan Fal yabhaqu qalilan. wal yabku kasiron. Wal yabqu kathiron. Wa akna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. um az azlama wa at wa ato go. Oke, dari ma gandingin ke wawunya ya, Bu ya. Maknya pendek. Sekali lagi, Bu. Itu Gimana? iya, Azlam sekali lagi. um
azlama wa atgha. Oke. Hum azlama wa atgha. Bawahnya. Bukan ya Bu, hum. Hadada, hum azlama wa atgha. Kedengarannya Ibu kayak Mungkin Ibu bacanya Hum. uhum. Tapi kedengarannya kayak Karena artikulasi mulut Ibu kurang ngebuka. Hum Hum. azlama wa atgha. Coba diulang lagi. Hum azlama wa atgha. Yang ada kol-kolahnya. Hum azlama, bukan auzo. Hum az. Sekolah. Ya, mana ada Hum. kol-kolah zo, Bu? Zo. Toh. Itu iya. Iya. Zo-nya jangan dikolok-kolahkan. Ibu Enggak. rada ngeyel ini. Coba dengerin baik-baik ayo nanti rekamannya ya Bu ya. Coba Ibu ulang lagi. Zo ini bukan kol-kolah. To betul kol-kolah, tapi Ibu bacanya hum auzo, jangan auzo. Hum auzlama gitu Bu. Iya Pak. Hum azlama wa atgha. Nah gitu ya. To betul kol-kolah tapi zo bukan. Tapi Ibu nggak kelihatan tadi kayak auzo, jamak azo, tapi hum auzlama. Iya Kemudian Pak. Mbak Rahma. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Silakan Bu. Wayak biduna aidiyahum. Kolkolahnya Bu. Wayak bidu. Wayak biduna aidiyahum. Wayak biduna aidiyahum. Waman awfa bi ahdihi. Waman awfa bi'ahdihi. La taj'alna fitnatan. La taj'alna fitnatan. Yashnuna sudurahum. Naknya pendek langsung ke so. Sekali lagi Bu. Yasnuna sudurahum. Yathnuna sudurahum. Izhum alaiha uudun. Oke, sekali lagi Bu. Izhum alaiha uudun. Iya, jadi humnya terang ya Bu ya, bunyi mim matinya. Idhum 'alaiha qu'udun. Ya benar kan? Uudun. Ya Halo? Bu? Ya, Udah, lanjut. lanjutkan Bu. Mm. Fakod ab fakod ab lag fakod ab lag tukum. Oke, di situ ada dua kol-kolah ya Bu ya, ada da dan ba. Ulangin Bu. Da dan bayar. Fakod ab lag tukum. Ba-nya belum keluar. Belum Faqad keluar. ablagtukum. Sekali lagi. Fakod ab lag tukum. Bagus. Bawahnya Bu. Wamin is yauma izin. Yaumi idzin. Ulangin. Ya yaumi izin. Wamin is yaumi izin. Iya. Wa min khizyi yaumi idzin. Faqala Fa-nya. lisan. Fa. Faqala Fa-nya Bu. Mm-mm. faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Atghasu ahlamin. Sekali lagi. Atghasu ahlamin. Oke, gini Bu. Adghasu ahlamin. Boleh Bu sekali lagi? Atghasu ahlamin. Bagus. Depannya Bu. Astahlisu inapsi. Si-nya panjang. Ulangin.
Astagli Li? Astaghlishu Gini Bu. linafsi Astaghlishu linafsi. Boleh kayak gitu Bu? enggak kedengaran sih. Oh, nggak Astag kedengeran. heeh. Coba sekali Astag lagi. heeh. Apanya itu agak ini. Halo? Ya, Nah, udah. silakan Bu. Ya udah. Ya. Astaghlishu linafsi Iya. Astagh Astaghlishu linafsi. Bawahnya Bu. wala tahzan alaihim Sekali lagi, jangan ragu Bu. wala tahzan alaihim Wala tahzan alaihim. wahfid wahfid janahaka Oke, Kak ya. Lalu kho-nya Bu keluarkan. Wah, gitu ke kho. Sekali lagi. wah wahfid janahaka Wahfid janahaka. wahfid janahaka. Oke. Yuk kita pindah nih Bu di halaman Baik, selanjutnya. nanti Mbak Rahma habis ini Ya Pak? tolong ditemenin Ukti Maria ya, Bunda Maria, Bunda Mary. Insya Allah Pak Oke, Ustadz. baik. Ya Bu, Ibu sudah bagus. Kekurangan Ibu cuman harus sering latihan aja. Ibu sering masuk ke guru umum ya. Nanti ada Mbak Rahma, ada Mbak Wildan dan yang lain-lain. Ada waktu kan Ibu ya? Kalau hari-hari biasa apa sibuk Ibu? Enggak Bu? sih. Enggak ya? Iya, menikmati aja. Menikmati hidup kita dengan nyaman, tenang. Siapa tahu kita dipanggil lagi baca Quran kan surga tempatnya Ibu ya. Masya Allah. Ibu sekarang Amin. usianya berapa? Sudah berapa? Amin. 60 berapa? 61 Pak. Alhamdulillah ya. 61 Pak. 61. Andai kan mau sama dengan Rasulullah berarti 2 tahun lagi Bu. Rasulullah kan 63. Tapi Ibu mungkin maunya 70 atau 80 wallahu alam ya. Itu kan rahasia Allah. Yang namanya kematian itu rahasia Allah. Kita tidak kapanpun yang penting kita sudah siap dengan amal yang dibawa. Ya Bu, yang ini Bu. Tak, 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 tak. Beda ya. Nah, ini yang hamas. Ini tak biasa aja ditekan. Tak mungkin. Tak mungkin. Oh, tak mungkin. Yang ini tak mungkin. Oh, tak mungkin. Ini tak. Ini tak. Ayo Bu. Taks. Tak. Silakan. Silakan. Tak. 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 Neken dikit ke tenggorok. Tak. 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 Kemudian. Tak. Tak. Taks. Tak. Kemudian. Tak. Tako. Tak. Ulu. Tak. Kulu. Ma. A'ma. Akromu. Akramu. Pendek, gak ada yang panjang. Wah. Akramu. Akromu. Iya, kemudian. Wamun. Aqwamun. Ra'fatun. Ra'fatun. La'nati. La'nati. Kemudian. Sakratun. Sakratun. Haru. Taqharu. Nah. Akhta'na. Ba'dihi. Lajikro. Bukan lajikra Bu. Nih, Ibu terlalu rapuh. Ladzikra. Zikir. Zikir. Ladzikra. Lazikro. Kemudian. Ruziko. Nah.
Ruziqna. Kemudian Imtala di imtala'ti. toina A a'toina. yuk shiru Yuksiru. syuko ya ha Suq yaha. Kemudian mu'minun mu'minun. tadin Mu'tadin. tadin Mu'tadin. ya mukramun Pendek. Mukramun. mukramun Kemudian yakra'u yaqra'u. yu'tihi Yu'tihi. Panjang atuh Ibu. ya yu'tihi Hi-nya pendek. Yu'tihi. yu'tihi gitu Ti-nya panjang. yuk Yu'tihi. yu'tihi Tapi jangan putus. Yu'tihi. yu'tihi Nanti kalau baca Quran itu di ujung dihentikan. Yu'tih gitu ya Bu ya. Kemudian ni nikmati ni'mati. buka mun Jangan kol-kol lah. Ini mah hames. Kayak example. Buksmun. buk Buksmun. Buksmun. buk mun Iya, kemudian kemudian Omiyun. umyun Bagus, Ibu banyak latihan ya Bu ya. Ibu udah bagus, cuma tinggal banyak latihan aja. Ibu udah kenal huruf, cuman ada panjang pendeknya masih kadang-kadang Ibu suka lupa. Ibu nanti masuk lagi di halaman 24 ya Bu ya. Ini 23. Ibu banyak ulang lagi pelajaran ini ya Bu ya. Terutama ini ta, dar, tak, tak. Baik, diulang ya Bu ya, dilatih ya, di rekamannya didengerin. Ibu suka dengerin rekamannya enggak? Iya, suka. Kirimannya ya, diulang-ulang ya Bu ya. Baik. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.